kol gi ko lo nga gi be winyo ti kan lo ki ine pier dong pe ta ko twan a kol chob bi chob mege ki kot cha dong tere kot chani a kol po lwen cha le chu kol lwen pier kene mo cha en geno wa war yema kol ki won come to parliamentary group pn behavior ne pe rwate koni wer lok du ko ma chuli ka neza ke to ni ne ko wan po ogang kon wini ne wa wen wa ki tin wa wen nyam lok amir ni wa nyam lok a foya da lok kan pe wakili lok a kol gin pe wakili ko wa lok a gro a foya an me go santa kot kata gi luan ke ne da direct amira fol chwal focha bot stella kelo achi a foi eno amira chwal focha matek bot justo lutua kanene forum ma ya chuli weng ke laro lok ma pigi tego kete eni ma wun mana kelu chi wunu gamoni uno kono wachera nyim ento ana neno pola forum ke nyaro me yegi na konye pe chiweko pola kare an pamaro neno forum ma pol forum ma ati e chok gen par bi enta yera forum ma roma dek ya ngwen ken ya neno gena ti ye aru not eni anena scanning ma scanning ko bete ngo ma stelo logo weko a winyu recording and makanyo weng no baro mo kato neo aneno forum maro ma deko nyo ngwen ken forum mer dwa ta kon forum liel kon forum ngo forum graduation pro ngan man chu me chi te ko no mer ni mer ge mo cha mer forum no bol mer bot la mema me parliament chi mo pong ma dene amira fo stella amira fo injusto kalok eni wanyamo kete eni ni mini an machala tela wu me dwoko ko wu kama mira dwa ye na wo recording ma timo message ma chwalo wo me achela wai chena ni pe mega chena pa wal bang ngarbe po penya pe ngo wal bang mi ki mon ngo tamgi ke miro go chimbot bang me wilobo lok me ario ma wajo bot dano la wo recording e oni awajo ni chena ni ke miyo bot mon me Uganda weng kwenti mon te dako kwenti kwene te dako awajo ni chere chi gam lon kuno itwero an machal la tele wu ka logo bino ana kili wu loke ni logo bino keta ani angere ki loke ti kuman ka ini mer ge mona wai donya ka chere chi peny ka ipenya ni adon ati to gini la tela na atim ni adon kwe anyut ni tim kuman don kenyu ke don kenyu peny kuman ene ye tela ci loke nenu binu bot wa machal wan lo mema mi parliament kacha loka ket eni ka ana lingo ma pa wati wu ci don wun win gi chen kana la wa waje ni sore ci don dawra achi ka wati o bero ka bako dogwa wan lu chan winya wati la ten wala mera kari bet i donye tele ma digi ma mer bera nene mer ber woman mp don no betaw chan kai ti o beru ka wani wanu chan ba gen wa ma pere kono porwa kono bore wa ko ket gango ibi to la chan wo ki lwaka i telo gini weng mer wa chachi ana tuta mi ter lu ten wo pi lo ka tit ma pere ater lu ten wo be kan yar mi atel ki pier bich dano yera pon dogo telo ten ka chato ne ko ket gango mara nyer kwa ngo adin yera yan an la tela angini an pa cher ka chato la tin mo angiu ni ka o cher kuno ubitiu gi mani dugu kede
ka wabedi ani wanu chan ba chene pega mi cher wogo o man ko do cher wogo ko bedi chan kuni kichi wuni kunu tati wa ganka no pe cher wogo chika ini beru ka wacho ki luak ya wan lu chan ba wan lu pego pe carbon ki wachi story mon ke wa kon wa ku kara moja ko developing on when ka don wan chak developing we cannot wait for kara moja to develop actually ti i Uganda luak dan when gitie mabe actually chan ti ye matek dada eto wan be wan lu lonyo pian wan I watiki ngom maloyo when ki Uganda wan watiki ngom maloyo when ki Uganda chi an ki bora wan lu lonyo achi latin wa petie kwa mo dongi Uganda li enini ka pe tute ne weng ti te lon achi wun pe ya neno lon ti weken gang kenyo boli chop pono ni gai padan ke yaho boli chop no mono timo boli chop percent give it 10% per month boli chop ben charni dano do don lon dano ti kabake boli chop ti 10% ento no food gi longe ke mo kene bene ki yago jemine ena ki yago jemine kachala an santa kwara wani no pemiro ni ki yak no cheno lawyer ye no cheno lawyer ba ko lon en no gamo bene lon en ki yo ma da meno bole chop magang wani weng lon ti ne wa bore magiti kin gi kenyu ni gitie bene bole chop gi gamo bene lon ki kin gi kenyu man gina mier nge en PDM Martin Gamento Keluni i Uganda weng parishes alibaba kemia bungwani piar bit ki chwalo PDM village by village weng lon in winyi PDM time no weng lon yunge la chen Gamento chwalo dak chen makiluoni mi yoga ki karu enterprises ko boda team wa veterans dung chiene make mi me yoga ni weng lon chiene mer ki dwak chen ena kombeti wal ba mi chiene enini ingecha an santa okot wa penyo bene minister pian ka choka madiru beri chia big i Kampala kan Imperial Royal minister luonu mi parliament ko duju wa penyo minister ni wal bang mo mi chiene ni ke mi ki mono te mi business wal bang mero interest question wa en ponge ni wan po penyo ba ka wan wati alok kan wunu tamani wan kono wati jomu benini wa penyo minister ni wal bang ben mero interest ki wani interest eni makiti ka gamo nene me achiel wako konyo wako kony bang me ario ki miro ni siene ne kunya loan no bigir kwa 2027 ka siene ni eni ma wal bang miyo ni donya waki interest eni weng keta ki luo ke ni continuity after World Bank. How will you continue with this? So the 10% maki kerni wako konben board bank kitichu kana but for continuity nen project lo ma wako mi no ko nyut gi continuity ni after they pull out what are you going to do to continue with the business to continue with the project. So man keta minister otete wakwere loan giko in 2027 pien loan ke mi opi mwaka bichi ken World Bank po be doke chene ni gangi chene do be rotating e Uganda kan tika nene World Bank po be doke sa mo ken World Bank no penyo gi wachi kadon one wa pulling out after 5 years what are you going to do. So this is the continuity ma ministry bim onyoro but World Bank we kami chene eni pian project mo pe giko ni chwek pian be ko wa giko ni chwek wa be penyo ni en billion eni $100 ka para bero ma billion eni billion dollars ma World Bank mi oni dira ma wa be penyo chi anati kwa no World Bank do chero World Bank po be chero ki chen o be don kan interest eni ki be medi kome me ario bere atito uduju pian cha mi radio no chok lok tieni
kache in kimi million ang'wen ibi duoko ki percent ka itiyo chuor ne 10% ibi duoko ka li 100 ken il mwaka ko lo kache in ichulo maber halfway ke keto ni pian lo ne tipe mwaka rio ba pe mwaka rio ka mwaka achiel in iti ka chule maber dwe ki dwe ichulo halfway million ario grow obi mini bonus michiling ali 100 ki pier bit meno loka ke tete wa ka dono interest iti 400 ento chulo maber grow don't mean that percent of 250 no percent ni do dadi ai loko kene bedak go wajo ni ka dong itiro loan ni ro la bon aye la mo ni tap 2 years itiro loan ni rate grow that mini bonus of 250 ci da no interest productive o ti chor ne maber me ario me adek amiara wochi wu justo ka che luon ka chi mukelo loke ki jo kene mati forum kanye gu winy ni be jemi ka fu chaka adwala beru ti ye la nywen beru ti ye tire idier kenyo amiara wochi wuni furu chaka chene madong ki pogo woko billion piar bo ngwen ba bor ki tonna bor pole germona kampala kanye ugamo kampala aliba ngwen wakisu kona aliba di kon bale ga di kon kwene northern uganda ye peke gam chene madong west nile be peke gam chene madong la wochi wuni kigo mona bichele kan no ya mona de pa de pa winyu nye ineno ikom billion eni madu tumo ki bangi tiene maguker pe mwaka eni 260 billion manyuru ka gitiyo ki piar bungwe no furdo ngadira ta utia nene jemi ka chaka matek afo justo we aka kwani gin ma ini penyo ni amira kwana kwana ki kom kartach ma ke choyo kany we ni ango maber pura deyo mach aya lok ma ke choyo kany gin ma ini penyo ni tieko man lok mi interest ki bank grow loan features amira kwane ki kany were niang maber no loan application or processing fees charged eni minister la wo maja wachi wabene niti chiene mone make kwanyo ki kom grow make luoni service fees ki miyo ki banks en abichieli weng giti kere so bank mo po bi pinyi pi loan application inen wai processing fees po bi penyi man ki choy kartaj kan abi kwana no loan application or processing fees charged utika ne wai meno gin ma kwana ki kartaj ichi big ma waber general meeting minister wadi loke yen bene aya gin ma ana kelo ma ana ba penyo chim mp su kan bo chwa lok mi valuation pien daw mo ki gulu o penyo ngo o penyo chenne ki waini o miyoru cherchi valuing ute value wa nen ngome o chulo alimia boro eno daw inni no bigamo million PRB ma bene ki qualifying ngo so ikare ma ana kero lok yini MPs lu wara well twang ni lok ini lok mi chulo chenne mi valuation ni lok raj tia nene wa so man amiru dago chani konko mia receipt mi valuation inuni pian ki wa ka no water proof no be wa mi receipt mi valuation ini chi kar ma lok enu kati minister wachi gino we ko chene ko bete pe ke chwale do bang ngeni cheno tumu ba billion piar bo ngwen we borne ki den ko do weng utumo ento minister omiero medi minister do joni en fut pe bi medu chene me achiel e mire ko e bet ki bank ping wek bank ki tiet o tiet lok ma MPs okelo ni weng chalo wan bot wa kenyo Centenary Bank o woro sub county ki sub county ka yap account pa mon yabo me te pa dago wa account na mane ben Centenary pomio bon mon tika nene mon bene wa ane ken ko MPs mo ken bo kelu team ma Centenary no beru do district ko ken wen
Gion rio ko village so ko wen ngol bang o ken chor cho me account kar wa ngata charo bo kar wa bula nyogi teng yo ma beno no pe mi or ku chone gro ko be po ya account man bang pa bal pango centenary bank just eneno ini koke kum gini centenary bank kit gitie ineno in pe ramo ya pa account bon mego ma piko e penyo ni in ma de bien agamo chene ni ini charo ngo icharo podek ke mo icharo salon iti salon unyo itiki dukan unyo ngo ini ya ba account ata kit ini pe piko centenary do char me ka kwalo chena ye uchoko wa pa nga ku ber ni menu loke wa mio bot boss mi centenary maloyo ki Kampala ki Uganda kanyo weng the managing director no berutika chakani minister wachi wani ebi beru ki bank ping koko ma wa okelo ni weng koko balwa don koko ma umuti awachi ne kanyi justo wona chi ye koko ma an akwanyo pian ana loko ki minister icha mo ke ken koko u ene ma unu kelo kanyi ana kwanyo abitera nyim ento mukene da ansaringo justo ini wa den lon mapol afuyere da ini nge kwo nulonyo ena tie winyi ti Kampala kanyu geru grofa kono geru ngoni weng lon wolori mangweji guru wabati weng lon justo yin kar ngeyo ka wando maber wadol chingwa chi wano chan mada jomo kene tie matwer la wajo jomo kene tie matwero ko wek jo matwer ni ko cher ti gam pien chene ni eni ba tumo ma wan pe wano ya wek la wa ni in la cho mai tie katimo produce ket mi achia nyim o cher ti gam milon eni ni ke nen ke den milion angwen e juro dwa chen ki alimi angwen ni ken mwaka kulu tika nene akelo lok eni pe jo matwero kape twero pe chere ye justo afui in win loka mabe mada kape ya be denu lon ko iniang kit me lon mabe kata justo tika wacho ni enu wai centenary lugima da ti ugwoka kere ineno ana chieko mon ke chere bank pe che gam lon na bank money ma 22% ni chere chi wachi amero lon na money me groni tika nene wek wan wadon waberi ken Uganda kibi wachi wani we cannot wait for actually to develop we cannot wait for Karamoja to develop wunu winyo wen inati in we tuolo justo in bere war we tuolo wunu winyo la kid loke ko tika nene chan gere tie an be angeyo an ju ya neno ni weng ni chan ti botwa ento mier wa yunge wunu wa neno ni chan eni watiako nini ka wabedo ka koko chalo aturu mubedo ko mot o bi konyo wa okay ina chi don ko apenyi ka wan don watie ki chan madong neno ni lon ni peki den amira in ko igam ina chi i forum eni in ki tamine ni lon eni peki den keje mono in be neno kata anene joma twer gucheru den joma fu den an cher ka neno ne ko ibeti cheni nen lon ger dan weng magang kenyi nge loka lon fet ben petie pola dan weng ti lon boli chop ut nyai kin gang weng achi in don ko me itami oni weng imiane achulu ku kwa lon en weng pien wal bank ki kuja pinge ni wana chulu watiki chan ba unless ka minister wajo achi chian mado bine ko malo kenyo ki nya chuli ki chan ma wati yeni dirata binu nyono gunu nyo nada nyonga ni chok ki kwala ki dugu ke ineno no saf uchaka ki one way for before no saf PRDP ko kit ga ngogi ubinu nyono kenyo dugu wen ike pa Museveni ni ene kapi wati uki wiwa wadonyo mere kingi kaneno mama wa gweno mano no ni waku ya ke bikelu geno mo pe achuli ke ken ke poverty magatie diang ger rwen nungwa beta ko ni diang rwen indong ko mi itami wani dan po dan lon ni eni an gera kel machal an la tela
ni joma twer guci den ka ngata pe twer po ci den atiro be ki mon kanya leng awai wun ba mekina win wonu kan ka in business futila kuru pe ci den lon eni beri ken lon me UPDM beri ken lon me me yoga gini en ki lon mi ken gange ko i dong ka di ci den lon eni ineno na watiki dano mapol magitiki dukan magirom den lon eni ka cho bere ka kalo mon ga kala ci don ka pe don eno an gena jo mapol go ana chimni gibi temo ka ini achi ka ini na na chulibu kenyo in ma aka chulibu ni dukani wigi dukani in para mo gam lon eni kana char gerba no tek piano no business gi be pada nen kong pa jule mon mu teru dek kenyo dak teru pe gi romo den lon ne achi wa be dong ni wano chan achi in ko mi tami da no kai miam ni dano po den lon eni no giri tami chi be no mi obe mabe amir wan ma wati woni forum eni wa gamu kong loka groni wen ke mede ke nyope ke mede kere ka jomo winyu ko be chane ana be beru online on this forum wa kan yang wen pe wa kelu politics ye wa logo ni konyo mono gangwani ke nyo wa weho wa weho jo kene matwa ne ko cheru tem keje pien lon gere mero ngo mero asset mero ngom mero NPP gi eno mero gi mo me bi ker mar wele rwata ke million angwen ya nyo rwata ke million apa mi bi deno ni guma be ni ke ye land agreement pingo wan be wa kuya lo ke land title no agreement mar tiko no baka chingwa ento title le be pe lo ko brum wa wunu wini lo ka ngom tika binu ngumi matie mu beti bany ma piti ka tigi ye ibi chulu mu chori ye ya wadu loke ki dan wo chon ki wani chanto la meng chanto opposition kongo a wachi kuru jemi tika binu maga ye loka mier wa beru won ka discussing forum watimu nini wa loko ni ngo neno a mera fu woni justo lok mo loko ni yan wa a gamo loko ini kanu loko kene kono ngo ngo gini pa gamo a gamo loko ini loka per tek kon loka kol gi ko loka nga gi be winyu ti kan loka ine per dong pe tek otwan a kolu chob bi chobu mege ki kot cha dong tere kot chani a kol po lwenye chala chura kol lwenye per kene mo chala en gino wa war yema kolo ki won komme chuli parliamentary group pn behavior ne per rwate koni wer lok dugi koma chuli ka neza ke toni ne ko wan po ogang kon winyi ne wa wen wa ki litini wa wen nyan lokre amir ni wanyama loka foya dada loko kan pe wakili loka kol gin pe wakili kon wa lo loka grow afoya